Amasan short devotional sermon Seikit Tedia Pakayin dam na ipi zalon hat sung nung patin lo pinale choy at na ipi win ahi dunia ikisipi no mucho Bible linjong hung pan sanaw hitin hinla vanoi mihimon tao na hi itabanga apoy mo sa MT asay do ho temkat anangayo hiti itupi divin prayer the ultimate power tao na kitihi potlot luwa lungim pet hen lang ha sat pet hi jong le tao na kitihi thahat na ai lu le tao na kitihi gal zo na hi ti pa he chom chai na ngai tu divin ikiti mon ai Oswald Chambers chun hitin na say prayer is that which enables the soul to command the body. Hiti ay say no mucho. Tao na kitihi iman ting le. Ting hi ta sa le lagaw kinihin. Hiti ta sa pe tunun na dingacho. Gaw tunun masat na nga yan. Hiti lagaw itunun ti na dingachan. E machi na ilagaw ja tunun di ay pun. Tao na kiti pakai to kihulim pet hi ziin. Tao na iman ting le. Ilagaw ja kitununa. Ilagaw ju ita sa adinga ipiham tupitu a hung pangkit ahi. Hiji atu prayer is that which enables the soul to command the body. Ti atu Oswald Chambers anasay ahi. Ani na in Marian Anderson kitinuhin hitin nasay prayer begins when human capacity ends. Tilkat na bola ay lula hasat na natua ay lula nasang ta natuting le lula ay doctor kong ay lula hospital lin hospital papa nazu na ahi jong le akon na chu kema bol the om tapuy pakai anga tao na tailawin ima azo the tapuy ti igel do jivin ahi hitiji acho prayer begins where human capacity and mihim til bol the na akitsai ting le pakai lagaw ikuwa ahile hichiting chule pakai lagawin tha ap til bol the na ita sa achun a umin ita sa chu dam na ap the ti pa hi mihim ho thusaya kunin akimudo kinin ahi abana chun Diana Robinson in ipi na say kinem ngayo iti prayer is when you talk to God. Meditation is when you listen to God. Tao na kiti naman ting la pakai patin to kihulim nahiin. Ama wang tip be na tuwa Bible na sima nalung nagyel ting la pakai yin ipi asayam ti chu nangay ahi anatin ahi. Ya chu Bible isim ting la pakayin ipi asayam ti chu ngay ding. Ama wang tao na inay ting la pakai patin hat sung nung to kihulim ahi ti pahe isu milo divin ikisay pi no mon ahi. Aba na isay kit no mo chu Clarence Bowman kiti pahan hitin na say kit. The purpose of prayer is not to inform God of our needs, but to invite Him to rule our lives. Tao na in adoy to pipen chu ipiham itile. Ingay cha jo si pakai ko ma ding say ding hichichu ahipun. Hinla tao na iman chun pakai ikuwa pakayin inhu hi avai hom ding day sa na pat tao na ahi ti chu e na say pi un ahi tao na iman ting le ingay chat ho bu say ding ingay chat ho bu pakai ang thut di ahi pun amawang pakai sagaw ikuwa pakai sagawin inhu avai hom ding inhu e pui ding hichipa chu isu milo divin ikiti mun ahi abani Gandhiji in hitin na say if we provide food for the body which is perishable, then surely it is our primary duty to provide
food for the soul, which is imperishable, and such sustenance is found in prayer. Mem khanin ta sangai chat ta sa an hichi mon mangthe ta sa an ipi ji bangovin ilagawin angai chat ilagaw thi theilo ilagaw mang theilo yong chu an pi angai hichi lagaw thi theilo amang theilo an ipi na phat chu ipi ham itile itaw ting hele ilagaw an kipi 18 Gandhiji chun na sein e Gandhiji Christian ham Hindu ham wang aki hetien pui yong la thi in Hindu thi in na thi nai en la thu sei ho hi Christian tampi wa noi mi dingin ki hil nan yong apang tunia Taona the ultimate answer prayer the ultimate power and the ultimate answer nang ma thil bol theina aki chai ting le pakai na kuwa hi le cha cha pakai sagawin na chunga na ato a dammo pet nahim ai lu le hui sat pet ham ha sat pet ham na tu a hi le hi chi ting le pakai sagaw lung lu ta pakai anga na tawa le pakai na don budding na kutu te ding ai ti chu mihem wa noi mihem ho thu sei na enjong akimu e tun Bible in lut leo hen Matthew bungu changku akon som na thum na chu ve leo hen mol chunga pakai seijui tam pi ahung ki khom tan mol chunga athu hil na chun the beatitudes India a father of the nation there is a Gandhiji in long nchi Jesus Christian mol chunga athu hil he anadei ma en he hizi chun tunin jong Taona prayer the ultimate poverty is in a divine Matthew bungu changku akun som la thum chan nahi velew hen pakai taw pakayin ilagaw an ipi thing na divine ita saw lungmon tha ikipi thing na divine Taona e na hilun hi ni chu ipi ham itile pakai taw the Lord's prayer hi wana kapau pathe namin kizahen nagam hung lung hen wana na lung chan akim bangin leyayong na lung chan kim hen dunia kane khop diu an ne nei pivin kalei batew ka ngai dam bangon ke ho ba jong ngai damin hlep na nei puilut hi un agilowa kunin nei hu do zawin nagam tha na le na lo pina tun so nin nanga ahi amen hichichu Jesus Christan e hilu mol chunga seizui te anahil tu a Christian ten I het diwa Taona thucheng ailu le Taona mandan chu ai ki nin he ani na in Jeremiah thim gau chun ipi na seyam pakayin a het sa chu nei hin kovin keiman na don buning ting nangin la her kha lo hil thil na sata kisel gu chu na sei pi inge tin pakai sagawin Jeremiah thim gau ko ma na sei Jeremiah bung som thum na thum chang thum na chu vele wen imu diu a he je chun su pite ho Taona kiti hi gel dau the ai pui na thole na tau ding na I mu dikon le na tau ding na anne dikun le na tau ding na anne zo le na tau ding na zun tha ne tha zo le na tau ding pakai thang wa ding pakai anga ki pa thu sei ding hi Christian ten isu milo diu hi Muslim ho hi wanoi le si na aphan ne ya tau ai vin ai hon wang tau na ding hi aphan inei po ve a e ti a tau thi hi ve Muslim te hi wanoya atau ti ngole Allah tin asamun akuvun ai ama hoi ni khatna a som pena nga ve tau hi ve nangma ama ho sanga Jesus Christan nung zui nehi le tam zovi na tau ding chu pakai nong adi sa te ding ai ti hi ita sanun tunin Taona ha mana mang dingin aji chu
prayer the ultimate power e ho Christian Tedia ithaha now chu Taona tailo adang ompui azo na penin Colosia bungli changni na chun solcha polin Colosia ho bumi te hinga hitin na sein a he nang ho Taona a pangdet zom jingon thangwa to thun kiging jingin umun itaw zo ting le lungmong sela pakai kathum na ap ding a hi ti chu aphai ama wang hichen warning khat ome kiging jingin umun tin sol cha polin a sei ki ne heji a chu e kigin jing diu taw na jong tam ti ne le la thangwa to thu a pakayin thilpa e bol pe ji pakayin hil khodam na e pe ji pakai nung zui e ji a amma thangwa ama anga ki pan pi na thum ding chu ikinu a he pathenin taw na mang jing dingin hin kho dam na pe jing hen Mother Teresa chu interview abolun hiche chun nang man hichi American TV hi gam somni wala kitha a in heji chun tunia mi van noi gam somni in TV a navet ding a in nangman iti na sei pi no ma Mother Teresa hitin na sei he nang ho taw jingun na cha teu jong taw jing dingin thupi ne yun tunia ka thu sei ngai ro si taw na hin khu ha ta in mangun tin ana sei e aji chu prayer is the only ultimate power and answer. Tunin chom chai hu limo Taona thudola angai tha jo si pakai phathe e bu chik taw han. God bless you all.